Dobar dan. Ja sam Magdalena, and I'm a professional Serbian and Croatian language teacher. I've taught many students from many different countries, and what I like the most is that some students have been studying with me for a year or two, and we've developed a wonderful teacher-student relationship. So I really like working with committed and motivated learners. My teaching method relies on communication, but I love using a good course book to provide a solid framework for the learning process. And to that, I always add extra materials to help you learn better and faster, and to teach you what you specifically need. Kada predajem srpski, koristim različite knjige i tekstove. Na početku uvek koristim azbuku MOV, udžbenik Učimo srpski, jer mi se pokazao kao najbolji, a na naprednom nivou koristim Super srpski i mnoge druge materijale. Pošto sam studirala književnost, sa učenicima koji to žele bavim se i književnim delima Ive Andrića, Danila Kiša, Branislava Nušića i drugih značajnih pisaca. Kada podučavam hrvatski, koristim knjige koje je izdao Croaticum, Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Te knjige su doista izvrsne i pružaju obilje sistematično organiziranog materijala. Sa mnom ćete učiti standardni jezik, kakav govore voditeljice na televiziji, ali vas također mogu uputiti i u specifičnosti pojedinih dijalekata. Mais je ne suis pas seulement un prof. Je suis aussi l'étudiant des langues. Le français était la première langue que j'ai étudiée après l'anglais. Poi ho studiato l'italiano all'università perché volevo imparare un'altra lingua. E quando ho imparato un po' di italiano ho notato que posso capire lo spagnolo senza grandi difficoltà. Así he empezado a mirar las películas y a escuchar la música en español, y el idioma me encantó. Por eso quería aprender a hablar y a leer. I tetärti glossa puhumati ine elinika. Iga peräsi polesdi ako pestin Ελλάδα και πάντα ήθελα να ξέρω τη γλώσσα, να τη μιλάω. Αλλά ξεκίνησα να τη μαθαίνω μόνο το 2011. Από τότε έχω ζήσει ένα ακαδημαϊκό έτος στα Γιάννηνα και ένα θερινό πρόγραμμα στην Αθήνα και λατρεύω ελληνικά. Heute ich lerne Deutsch, aber ich kann jetzt nicht viele Dinge auf Deutsch sagen. Я, конечно, говорю плохо по-русски, но я понимаю. I ako ti govoriš ruski, odmah ću govoriti srpski ili hrvatski sa tobom. I've also learned a little bit of Mandarin Chinese and Modern Standard Arabic. I can't speak them, but I know the difficulties that you might face if one of those is your mother tongue. Thank you for watching my video, and I will see you in the class.